Jedan od najvećih junaka iz Prvog svjetskog rata, Budimir Davidović, nepravedno je skrajnut i zaboravljen u vreme obeležavanja 100-godišnjice Velikog rata. Taj junak koji je 6 godina ratovao, 1918. godine vratio se u svoje rodne Goračiće sa 70 rana, bez desne šake i sa 7 odlikovanja. Posle Prvog svjetskog rata jedva je sastavljao kraj sa krajem, a za vreme Drugog svjetskog rata molio je tadašnje vlasti da mu pomognu da ne umre od gladi. Bolna srpska priča. Kada su septembra 1912. godine trube oglasile poziv za konačno oslobođenje Srbije od Turana, svaki drugi punoletan muškarac iz Dragačeva odazvao se na taj poziv. Među njima je bio i Budimir Davidović iz Goračića kod Guče, koji se mjesec dana pre odlaska u rat oženio. Kao podnarednik srpske vojske, Budimir Davidović je učestvovao u svim značajnijim bitkama u Balkanskim ratovima, iz kojih se u svoje rodne Goračiće vratio sa 16 rana zadobijenih od metka i bajoneta. Posle Balkanskih ratova, vrlo brzo je došao i Prvi svjetski rat, u koji je ponovo pozvan i Budimir Davidović. Posle Balkanskih ratova on je bio i na Ceru, i na Kolubari, prešao je Albaniju. Već prve godine Velikog rata u Kolubarskoj bitci Budimir Davidović je zadobio 31 ranu i sve i preživeo. Budimir je među svojim saborcima važio za neustrašivog vojnika, koji se posebno isticao u hvatanju živih neprijateljskih vojnika i u izviđačkim akcijama. Nije mogao da bude miran. On je prolazio u neprijateljske redove u toku noći, vraćao se i donosio podatke ako nema šta drugo. Inače je među prvima stalno bio u jurišima. On je pre svega imao te karakteristike naših Dragačevaca, jer po slobodarskom duhu, po ratničkom duhu Dragačeva je poznat još od srpskih ustanaka u ovom kraju. Njega su Francuzi na Solunskom frontu stavili u svoj aviončić, odvezli u Makedoniju, odredili mesto u toku noći gde su ga spustili. Njega i Kavez jedan sa golubovima pismonošama. I on je sa tog brega dogledom posmatrao, to je važna neka raskrsnica, kuda i kako Austro-Ugari i Bugari s vojskom manervišu koji idu na Solunski front tamo da brane granicu. On je tu bio, preko golubova slao poštu za Solun, dok je imalo golubova. Kad su završili, kad više nije bilo golubova, oni su opet došli, uspeli da ga uzmu i da ga u Solun odvedu. Posle toga Budimira su sačekala nova iskušenja, nove bitke i nove rane. 18. aprila 1918. godine Budimir je vodio svoju posljednju bitku kojom je okončao svoju 6-godišnju vojničku karijeru. Posljednja bitka u Prvom svjetskom ratu u kojoj je učestvovao kaplan Budimir Davidović odigrala se na položaju Oblačuka na Solunskom frontu. U prepadu koji je izvodio 10. pešadijski puk, jurišni vod Budimira Davidovića uskočio je u bugarske rovove i počeo da ubacuje bombe u bugarske zemunice. Pritom je Budimir držao vrata dok su te bombe unutra eksplodirale i pravile pustoš u redovima bugarskih jedinica, a onda je bio otkriven, Bugari su počeli da ga gone bombama i on je, povlačeći se sa svojim jurišnim vodom, hvatao bombe i vraćao natrag. Jedna od tih bombi eksplodirala mu je u ruci i on je tom prilikom stekao 18 rana i izgubio je ruku.
Rat je tada za Budimira bio završen. 6 dana posle te bitke Budimira u vojnoj bolnici posećuju regent Aleksandar Karađorđević i komandant francuske vojske na Solunskom frontu. Regent Aleksandar tada Budimira odlikuje Karađorđevom zvezdom, a francuski general sa svojih grudi skida francusku ratnu medalju i stavlja je na prsa Budimira Davidovića. Budimir Davidović je bio odlikovan zlatnom medaljom za hrabrost, uglavnom odlikovanjem koje je moralo da prethodi dodeli ordena Karađorđeve zvezde sa mačevima i u uobičajenim spomenicama, albanskom, spomenicom rad 1914. 1918. i spomenicama za Balkanske ratove. Posle 6 godina ratovanja, Budimir se sa 7 odlikovanja i sa 70 rana vratio u svoje Dragačevo. Više od polovine onih koji su iz ovog kraja otišli u rat nije dočekalo slobodu. U Balkanskim ratovima i Velikom ratu od 1912. do 1918. godine Dragačevo je upravo u tim ratovima izginulo je, nestalo i ranjeno je 3240 boraca. A koliko ih je otišlo u rat? Tada je Dragačevo imalo negde oko 34.000 stanovnika, a otišlo je negde blizu 5.000 boraca. Posle rata u rodnim Goročićima Budimira je sačekala zapaljena i opustošena kuća. Suprugu koja se za vreme rata skrivala u šumi jedva je pronašao. Da bi prehranio porodicu, Budimir je prvih poratnih meseci išao u nadnicu, iako je bio bez desne šake. Ljudi su ga uzimali da nadniči više iz sažaljenja nego iz koristi. A onda se neko od tadašnjih vlasti setio da su se ogrešili o Budimira. Postavljen je u Guči za poreskog izvršitelja i brzo je napustio kako ću ja i mojim ratnim drugovima da uzimam ovce i krave da prodajem za porez. I jednog dana rekao svima ovo, neću više ovdje da nosim, ja neki borac za slobodu nosim ljudima da mi plaćaju kazne opštinske, znaš i tako dalje. Posle toga, Budimir sa svojom suprugom i 2 dece prelazi u Čačak, gdje u početku raznosi mleko kako bi prehranio svoju porodicu. Ja sam Budimira upoznao kada sam imao 3 godine. Naime, rodbinski smo bili vezani jer je moja tetka za njegovog brata bila udata i on je poginuo. I Budimir je došao, da pamtio sam, cuckao me na kolenima i prve slatkiše, bombone, karamele, šta je bilo, ja se više ne sjećam, to mi je donio i to nikad neću zaboraviti. Po čemu ga još pamtite? Pamtim ga po mnogo čemu. Pitao sam ga posle jednog razgovora kako se osjećao posle borbe u kojoj je ubio čoveka, ubio ljude. Kaže, branio sam sebe, državu, pa i državu, ali prvo sebe. Treba ostati živ da bi se dalje borio. I još mnoga odlikovanja dobio sam... Budimir je na svome telu imao ožiljke od 70 rana zadobijenih metkom, bajonetom, bombom. Je li imao ozbiljnijih zdravstvenih problema? Je li vam se kada žalio? Ne, nije se žalio, on je bio snažne građe, jedino što je bio bez ruke. Odricanje i siromaštvo dugo su pratili Budimira Davidovića, jednog od najvećih srpskih heroja iz Prvog svjetskog rata. Za vreme Drugog svjetskog rata veoma je teško živeo. Sačuvane su 2 pisma. Jedno je generalu Nediću, predsjedniku srpske tadašnje vlade, u kojem je tražio bilo kakvu pomoć. I drugo pismo je u svom ratnom drugu Milutinu Rakoviću, također nosiocu Karađorđeve zvezde, iz 1943. godine, gdje traži da mu nabavi makar jedan džak krompira i malo brašna. Prema tome gladovo je za vreme Drugog svjetskog rata. Venčali su se u Čačku. Za moj dan venčanja čulo se čak u Parizu.
onaj što mi je dao legiju časti, još je živ. Budimir Davidović je najveći junak ovog kraja. Naime, on je u leksikonu Čačana, nalazi se među 5 najznačajnijih ličnosti ovog kraja na ime Čačka i Dragačeva, a sa njim su, odnosno on je među Stepom Stepanovićem, Dragutinom, Vovedom Stepom Stepanovićem, pukovnikom Dragutinom Gavrilovićem, zatim Đorđe Mihajlović, on je također general, inače bio komandant Šumadijske divizije u Prvom Balkanskom ratu i tu je naravno najveći pesnik ovog kraja Vladislav Petković Dis, koji je 1917. godine nestao u Jonskom moru. Među njima 5 koji su iznjedrili ti upravo ratove, nalazi se i nas Budimir Davidović. Rekli ste da je Budimir Davidović svrstan među 5 najznačajnijih Čačana, a je li za života imao takav status i tretman? Nažalost ne. Čestitam, Čika Budo. Slika smo koliko smo mogli. Za tvoje 72 rane ni 2 filma ne bi bilo dosta, ali... Takav odnos vlasti prema herojima iz Prvog svjetskog rata Budimir je hrabro i dostojanstveno podnosio. Muziku druga Jelenka. Laku noć, Budimire Davidoviću. Laku noć, gospođo Davidović. Doviđenja do sutra izjutra da se opet nađemo uz vruću rakiju, pogaču i tvoj lepi život, Budimire Davidović. Kad je mogao sve da istrpi te ratne teškoće i nedaće i tih 70 rana i nedostatak šake, sigurno je lakše trpeo te neke upravo taj odnos vlasti, poratnih posebno vlasti prema njemu. Jednom od 5 svojih najznačajnijih sugrađana iz vremena Velikog rata, Čačani su se odužili ovom uličicom u Čačku. I pored svega onoga što je prošao u životu, Budimir je doživeo duboku starost. Danas je propast totalna za familiju ako umreš. Pa da ne bi bio nikome na teretu, uzeo sam stvar u svoje ruke. Naručio najbolji kamen i najlepša slova za spomenik. Budimir Davidović poručio je kod najboljeg vajara Žike Maksimovića skromnu bistu. Budimir Davidović je umro u 90. godini. Još za života podigao je sebi spomenik, a njegov prijatelj Živorad Maksimović, vajar iz Čačka, besplatno mu je uradio ovu bistu. Na gradskom groblju u Čačku, gde počiva Budimir Davidović, i danas stoji ova njegova bista, na kojoj je Budimir zagledan negde u daljini. Taj njegov pogled kao da nas opominje i posjeća ko smo, šta smo i kakvi smo kao narod. Najstariji živi profesor Beogradskog univerziteta Jovanka Živojinov ušla je u 100. godinu. Posle rata bila je jedina žena među studentima Prirodno-matematičkog fakulteta, a godinama je bila jedina žena profesor na Mašinskom fakultetu. Iza Jovanke je preko 100 naučnih radova i članstvo u mnogim evropskim društvima fizičara. Ceo svoj život Jovanka je posvetila nauci i studentima koji su je zvali studentskom majkom. U 1947. godine vi ste izabrani za profesora Mašinskog fakulteta. Bili ste prva žena predavač na tom fakultetu. Mnogo godina. Tako mi je bilo lepo. Tako su me poštovali. To je bilo za priču. Kako su to bili divni stari ljudi. Čime se zaslužili toliko poštovanje i prihvatanje od kolega, muškaraca? Pa ja mislim, samo svojim mirnim stavom. Ovi stari profesori nisu dolazili, samo jedan. Profesor Obradović je dolazio u početku na svaki moj čas, jer je sumnjao da ću ja moći da održim
pred tako velikim brojem studenata uspešno predavanje. A koliko ste godišnje imali studenata? Svake godine 500 novih redovnih studenata kojima sam predavala prepodne i 500 vanrednih kojima sam predavala popodne. Po čemu je posebno pamtite kao profesora i predavača? Posebno je pamtim po jednom miru, po jednom izvanrednom nastupu. Bio to pun amfiteatar, ali je muva mogla da se čuje kad je ona govorila, zato što je govorila izuzetno interesantno, izuzetno precizno i odslušavši njena predavanja čovjek je mogao da ima spreman ispit. Naravno, trebalo još čitati knjige koje ona također napisala na tom vrhunskom i pedagoški vrhunskom nivou. Bila je pristupačna, tolerantna i njena predavanja su služila da zavolimo fiziku i da kasnije sve predmete koji proističu iz fizike, kretanje, statika, kinematika, dinamika, optika, termodinamika, mehanika fluida, zavolimo i da naravno brzo položimo, završimo studiju i steknemo praktična znanja koje smo kroz inženjersku praksu koristili. Uspeh jednog profesora može meriti po broju slušaoca koji ostanu čitave godine u njenim učionicama. Učionice profesorke Živojinov su bile uvek pune, tako da su se tražile i unosile i pomoćne stolice. To je jedan poseban profesorski talenat koji malo koji od nas profesora je imao. Insistirala je na razumevanju materije koju je predavala, a ne na pukom usvajanju i reinterpretiranju. Jovanka Živojinov svoje studente učila je ne samo da rešavaju zadatke iz fizike, već i one iz života. Uvijek imala razumevanja za studente i njihove probleme i zato su i oni nazivali studentskom majkom. Često su me majke molile da im pustim dete. I skoro sam svakoj majci učinila uslugu. Zvala sam ga da govorimo više puta dok nije položio. Profesorka Jovanka Živojinov je volala svoj poziv i trudila se da fiziku, tu kompleksnu nauku, studentima učini razumljivom i zanimljivom. Fizika je temelj inženjerstva. Koliki je doprinos Jovanka dala toj nauci kojom se decenijama bavila? Jovanka Živojinov spada u uski broj najvećih stručnjaka i najvećih profesora fizike. Jovanka Živojinov je ostala u sećanju svih svojih saradnika kao veliki naučnik, veliki predavač, omiljeni profesor, a također i kao žena koja je veliki broj svojih mlađih kolega uvela u nauku i kojima je pomogla da se razviju i postanu ono što su kasnije bili znameniti profesori. Koliko je naučnih radova iza vas? 116 naučnih radova sam imala. Najviše od svih profesora. Jovanka Živojinov se posebno bavila termodinamikom, kvantnom i statičkom fizikom. Kakvog je traga ostavila u tim oblastima? Profesorka Jovanka Živojinov, na koju me vezuju uspomene iz davne 1973. kada sam slušao fiziku na prvoj godini studija, je ostavila veliki trag u navedenim oblastima, odnosno u toj primenjenoj fizici kojom se ona bavila. Ona je izvanredno povezala svoja znanja iz fizike, koja su bila na svetskom nivou, sa potrebama, ne baš Mašinskog fakulteta, ali tehnike uopšte. Jovanka Živojinov je bila član mnogih evropskih i svetskih udruženja fizičara, a ulaznicu za Njujoršku akademiju nauka obezbedio je jedan kongres na Sorboni. Znate, kad je bio kraj tog kongresa
u Parizu, pošto sam ja pobedila njihovog, zvao se profesor Strong. On se bavio vađenjem dijamanata u Africi. A nije dobro znao termodinamiku. Nije znao da postoji prvi zakon termodinamike u dva oblika. I on je u jednom pogrešio, pošto ga nije ni znao. I ja sam mu odmah pre početka kongresa prišla i rekla sam, kolega Strong, ja sam profesorka u Beogradu, vi ste pogrešili i ja ću vas napasti. On kaže, ja se neću naljutiti što ćete me napasti. Ja teoriju ne znam. Ja samo znam da vadim dijamante. A na kraju kongresa sedeo je preko puta mene taj profesor Strong i taj profesor iz Pariza i posle ručka rekli su, profesorka Živojnov, nudimo vam, hoćete li da idete sa mnom, Strong je prvi rekao, sa mnom da predajete fiziku u Njujorku ili hoćete da ostanete u Parizu. Ja sam se malo mislila i rekla sam, hvala vam i jednom i drugom. Neću ni jedno ni drugo, ja idem da radim za moje u Beogradu. Ona se trudila da već kroz predavanja na najbolji način rastumači zakone prirode i matematički aparat kojim se služila objasni da potkrepljuje prirodu fenomena i praktično kvantifikuje neke efekte u prirodi. Čime se najviše ponosite iz svog naučnog rada? Pa, možda doktoratom. Doktorirala sam termodinamiku u Beogradu i znam da sam pomislila kad sam morala da se popnem na podijum, da branim. To mi je najteži korak u životu. Pomislila sam tada, Bože moj, moram li ja da se popnem tu da branim doktorat? Bilo je jako teško iz entropije. To je jako jedna teška termodinamička veličina. A iz siromašne sam porodice, moji nisu imali pare da dođu, da me slušaju. Ceo svoj život profesorka Živinov je posvetila nauci i studentima, jer svoju porodicu nije imala. Ja sam znala samo za rad i hobi. A šta je bio hobi? Evo pletenje. Imam nekoliko ovakvih kompleta i u njima sam predavala. I oni su znali da je to moje delo. A je li vas to odmaralo dok ste radili? Yes. Jovanka Živojinov je rođena pre 100 godina u Kikindi. Sama se izborila za svoje mesto pod suncem. Ima li nešto za čim žalite u životu, što ste propustili? Pa mislim da ne. Studenti sa Mašinskog fakulteta, a ima ih nekoliko desetina hiljada, upamtili su Jovanku Živojinov kao profesora koji je živeo za nauku i za studente. Nažalost, danas je sve manje takvih. Hvala što ste i ovog puta bili uz Predaturu kruga. Do iduće subote u isto vreme. Doviđenja.